Hai menaza ting chomai awang rema namai go Zeme News Ma Nsa ga hai menaza klom delei. Hanai kum chang na jang kai kana legislative assembly election ba me India ram ge state mingeu ge assembly election ba bze nai ba ma hije kre ko jingke chang na jang kai kana mai ge state mingeu ge assembly election ba me vote say bze bu result declare te gai jalal delei railang be ge Manipure ge BJP ne seat himreu kana ngamni delei jai NPP ne seats na ngamni delei jai JD ne seats ro ngamni delei jai Congress ne seat mingeu ngamdi delei jai NPF ne seat mingeu ngam delei jai IND ne seat ka chum nam delei jai KPA ne seat kana ngam delei hanai kom chang na jang kai kana Manipure ge legislative assembly election bam ge BJP ne ruling jai majority te seat himreu kana ngam delei pak nab ge Uttarakhand ge BJP ne seat hadais na ngam di delei jai Congress ne seat kreus na ngam di jai chuna mina hang na a lead ke lare jai BSP ne seat ket ngam delei jai leading ge mina hang ke lamui relei jai hanai kom chang na jang kai kana Uttarakhand legislative assembly election bam ge BJP ne ruling jai majority te wang jai dui wang ja candidate hang hadais na mane seat hadais na BJP mene Uttarakhand ge ngamlu delei jai UP Uttar Pradesh ke BJP me candidate plan te hai chum jang khai ka na me sape ge BJP mene hai na ja rakhna ka chum jang ngam di delei jai SP ne hai ke jang khai ma dai ngam jai leading ge chuna kela mui relei hanai kum UP Uttar Pradesh ke legislative assembly election bam ge BJP ne majority jai dui wang ja jai plan ne power te dara hangge hai chum jang khai ka na me candidate sape ge plan te je hai na ja rakhna ka chum ne ngamwang delei pam dai ge Goa ge legislative assembly election bam ge BJP mene seat nkai bam kai ngamwang delei ja sale jai Congress ne cricket seat cricket ngamwang delei jai Aam Aadmi Party AAP jai MGP mene seat kana ngamwang delei hanai kom chang na jang kai kana Goa legislative assembly election bam ge BJP mene sin kai diwang lu bligum je majority jai power chang na jang kai kana gadu tei dai gu delei nalang bege Punjab ge chang na jang kai kana legislative assembly election bam ge AAP Aam Aadmi Party mene seat rax kui kana diwang delei jai AAP mene chuna Punjab ke majority jai power tai jalamui jai Bahujan Samaj Party ne seat ke diwang jai Bharatiya Janata Party BJP mene seat kana diwang jai independent mene seat ke diwang jai Indian National Congress mene seat krete se diwang jai Shiromani Akali Dal mene seat ka chum diwang delei jai plan ne Punjab ke contest debe hai ke je Krishna candidate me sape je chang na jang kai kana assembly election kan tab ge contest te gai delei jai Punjab ke chang na jang kai kana assembly election bam ge Aam Aadmi Party AAP mene rakskui kana seat diwang lu bligum je chuna Punjab ke AAP mene majority te dai gudlei jai Manipure ke chang na jang kai kana assembly election bam ge Manipure go chief minister N Biren Singh ne Bharatiya Janata Party BJP lam ge hengang constituency ge candidate changja election chang na jang kai kana kan tab ge changkreus na vote ne pane duini delei jai Manipure ge assembly election chang na jang kai kana bam ge BJP mene seat himreu kana dui jai majority changda rahangge chang na jang kai kana gudung lup jigne Manipure go chief minister N Biren Singh ne pasui isang di je roge lim ka sang delei je sale ai gina namai go Zeme News Ma Nsa loi gai delei nangnui ne pegai za nking gai be jigna to delei Kangia jai po be channel share like comment jai subscribe te gelo hai mnaja klum delei